Usembut Menteri Rangba Kejelau ba Presiden Tensong hakasingi ningkong ulakap ribbon ya artli kisurak pat kiying school jong gikana class 11 Castella Maris Higher Secondary School walang kumshi binta jong gajing rakhe Jubilee Rupa jong parish walang. Kini kijing tei kidei gibla bay pisar ka sarkar jela hadin bakinong yalam jong balang gibakin tup yo parish priest Father Leo Mary Lindem lelit kerpat yo ba Preston Tensong banyarap kerpang namar kajing penkre ban rakhe ya ka Silver Jubilee ka ban penhap perda hau benai rempang jong usnem banwan. Parish priest ulayaro yo ba Preston halor kajing pen urlong ya kajing kerpat kajongki bar ulapen paw ya kajing sngongo bola thaw ya gilat kilinti banchnai ka kamera kelas kabalong kajing kerku ya khana nong kendong bakin yo alat ban beteng ya kajing puli ha kate hi kajaka puli klem dan kam ban chishlong ne chikiwe kiwe ki jaka uba Preston ulapen paw kajing sngongo ka bakraw ya commission jong ka balang Catholic ban kintiyo ya ka puli puthi ha kajlahi barok kawai bar ulaong kajing pli ya class 11 jong Castella Maris Higher Secondary School kade kajing kerku ya ka dong ka than hi barok kawai ulapen te bag sarkar kan sayarap kerpang ya kino hikai ka secondary but higher secondary but ya ki katu kat net li school ki bala ban ai bha kajing shakri haba kerman scam bakani ka school kan de ka wei ne kita ki banyo ya ka te kajing yaram One of the best schools in the state, they kita ki mission school, ki ba penyai da kabalang Katolik. Kata kabang aku benong. Poblei si hajarmu ki diocese barok ki badon kam tam hamni hari kasi janji. Ho ki diocese ka badon syatai sepo garuhil su ki le kumju. Dengan asnoban ong banakaliak sa sarkar ngai koblei gerbang yepi ba pila contribute lem ban pen start ban penang yaki pajba nong song snong ha ka jela megala jogi barokawe tengah kermen scam bakane ke jingple ke jongi ya kane ka kelas ka bakat we hanne pawalang kande ke jingsdang bangin tei batru gin pensapriang ya kane ka jingsai ka bakordon hakini ki snong ki ba marjan baro batjong kane ka than walang baro ka we ngakermen scam bagi di kisnem ki banwan kande ka we naki institution ka ba bit ka ba biang bat ka ba pautam ha kane ka than walang bat ka bahap bat tup ru ya ka parish barong ka way te shu ha ka ba day bat ka memorandum ka BPI na kaliang kinong hikay bagi na kaliang joka school PI arteli ka banengkong ka day ka retaining wall ka ba ipadare lay lam ngilapet ka ba ar ka ba day kata ka krem Japan kabang ngas ngau pla bah menta kasin ke menungkong kabang yo ngau ya kata ka kana badon kisipai hakatu kapor kat mamba kabang pelong bakini kisipai kindon lani kinri ha katai ka kren kabang biong kata ka kren jalan ya kabang akwa ban ong yakini ki arteli kabang nungkong keritin ngwan ngan pentikina
ngan sa penbet bat ki engineer bagi wan theu ke wan wo namar kategori ting wall ngayu i kadeng bejrong keblai sibun padam na kalian joka balang na kalian paris pilai le katu le se arpo arsan persen bilia pelut de kebangang apa bantular kolong ia kabatam nanta ngin sale mangina ke surga de nanta hakabayadei kabahadu hakabayadei bat katuka kren Japan ngan sapha one inspection yaki officer jogon tourism department kirang basnong gibadon di bro armut sking ubahaban yarap lem dia kata hakaba hakata kapor kaban sawan kinigi officers banwan pe banwan theu banwan wo ban survey let's say ladalong kabala bapin batai susu ye gi don kam kenang bangin bu sakawe pat kajaka jungokai jog turis ladang iyo ngagek skem sekajaka jungokai kaban tu turis sakani kajaka jog